با نام یاد خدای مهربان سلام. برنامه نوبت کتابخوان است و امیدوار هستم که همگی خوب و صحت و سالم و بردان هستید و سلام و درود به کلی تاجیک و تاجیکستانیانی که در کل عالم هستند. و امروز در برنامه کتابخوان ما سر یک شخصیت صحبت خواهیم کرد که شاید اکثر شما بار اول نام این شخصیت رو میشنوید و چرا ما بعضی شخصیت های تاریخی رو در برنامه کتابخوان اطرافشان صحبت میکنیم، چون زندگی اینها مایه عبرت است، مایه پیروی است، افتخار است و در شناخت خود، در تشکل هویت ملی اینها خیلی نقش بارز دارند و ما بیشتر در تاریخ چند شخص معلوم مشهور رو میدونیم، ولی اونقدر در تاریخ این ملت شخصان گمنامی هستند که برای این ملت، برای این کشور و برای تاجیکان خدمت ارزنده انجام دادند و افتخاری ما و شما هستند. ما در این برنامه اطراف شخصیتی اکرم اسکاروف صحبت خواهیم کرد که با تخلصی اکرم پالوان در بعضی سرچشمه ها یاد شده است و هم صحبت ما هستند بختیار تیمورزاد. بختیار با برنامه خیلی خوش اومده، تشکر که دعوت رو پذیرفتید. یادآور بشم که بختیار سر موضوع اکرم اسکاروف یک تحقیقات گسترده رو انجام دادن و از ده ها منبع و کتاب ها با ما قصه خواهند کرد که این شخصیت کی بود و چی کارهایی رو انجام داد. بختیار بارگر با برنامه خوش اومدید و بیاید سخن رو از اینجا اول همچنین تاریخ نگار بگوید که کوتاه که آموختن این شخصیت ها با ما چی میده و چرا باید این شخصیت آموخته شوند. السلام علیکم اکوی دلیر. السلام با کلی تماشابینان برنامه کتابخوان که شما لطف کردید بار دیگر ما رو به این برنامه دعوت کردید و مقصد و هدفی از آموختن تاریخ چی است؟ تاریخ را ندانستن خود و ملت را نشناختن است و برای آموختن این موضوع های مهمی تاریخی که امروز در صحیفه های تاریخ ملت ما نوروشن است، برای هر یک عالم یک مقصدی هدفناک، یک کاری مهمی به حساب می رود. تاریخ در خاطره جایگاه و منزلت شخصیت های را ثبت نموده است. اگر ما به صحیفه های تاریخی خلق تاجیک نظر افکنیم، در مسیر تاریخی ما یک قطار عالمان، شاعران و دانشمندان زیاده به کمال رسیدند که همه این فرزندان ملت در رشد علم‌های گوناگونی صاحبی سهم خیلی بارز گذاشتند. یکی از همین گونه شخصان عالم، سیاح، تاجر، کشورشناس، اولین باستانشناسی تاجیک اکرم پالوان اسکاروف می باشد که اکرم پالوان اسکاروف هنوز سال 1834 در دهه 8 ناحیه 8 ولایت سوغدی جمهوری تاجیکستان به دنیا آمده است. پدر و مادر او از اهل زیا بودند که پدرش اسکربای نام داشته، یکی از تاجران موفق دولت خوقند به شمار می رفت که بیشتر به تجارت مشغول بودند. در کشورهای افغانستان، ترکیه، روسیه و حتی هندوستان رابطه های تجارتی داشتند و مدت حتی 10 سال در یکی از ولایت های هرات هم به کار تجارتی مشغول شده بودند و مادرش سیده بیگم نام داشت که در یکی از زنهای خیلی باسواد تعلیم دیده بود و در تربیت فرزندان خویش نیز سهم خیلی بارز داشت. اکرم پالوان گفتیم سال 1834 در دهه 8 ناحیه 8 ولایت سوغد در عائله تاجر به دنیا آمده است. آوان کودکیش در خود زادگاهش گذشته است و اولین مراتب او در سن 5 سالگی الکی به تعلیم فرا گرفته می شود و در مدرسه سری بازار زادگاهش از نزد مدرسان و عالمان شناخته از ملا عطای اشتی و موهی اشتی و از چند دیگران تعلیم دانشی علمهای دینی و دنیوی می گیرد. بعدا پدر که گفتیم تاجر بود، از یک شهر به یک شهر دیگر تجارت می کرد و سال 1843 عائله آنها از دهه اش به شهر قوقند می کشند و در شهر قوقند هم در مدرسه نوربوتبی تعلیم می گیرد. بعدا با عازم پدر به شهرهای مرکزی و فرهنگی که در اون وقت شهرهای بخارا و سمرقند که یکی از مرکزهای علم و ادب تاجیکان به شمار می رفت به اونجا سفر می کند و در مدرسه میر عرب، حتی مدرسه شیردار و مدرسه اولوغبگ نیز تعلیم خوب می گیرد و بعدتر اکرم پالوان برای
давом додани касби падари хеш ба рӯй ба тиҷорат меорад ва аввалин маротиба ҳамроҳи падар ба кишварҳои Ҳиндустон ва Мисру Туркия сафар мекунад ва Акрамполон аз 16 октябри соли 1858 сар карда мустақилона ба корҳои тиҷорат шурӯъ мекунад ва аввалин сафари ӯ аз соли 1858 сар карда то соли 1860 ба кишварҳои Эрон ва чанде аз кишварҳо низ ба ҳайси тоҷир сафар мекунад ва соли 1859-1860 вай ба Русия меояд ва дар пойтахти Русия яъне подшоҳӣ ҳамон вақта дар шаҳри Санкт Петербург бо яке аз маорифпарварои тоҷик Аҳмади Дониш вом мехӯрад ва баъдтар дар ёддоштҳояш чӣ гуна вохӯрӣ ва суҳбатҳое ки бо Аҳмади Дониш намудааст дар ёддоштҳояш баён мекунад ва баъдан дар соли 1860 Акрамполон баъдтар ба Қӯқан меояд ва дар Қӯқан ба сохтумони як қатор муассисаҳои фарҳангӣ хусусан ба сохтумони мадрасаҳо, масҷидҳо, хонақоҳҳо ва ҳатто ба бунёди корхонаҳои саноатӣ шурӯъ мекунад ва фаҳмид ки дар он вақта дар асри 19 аллакай кишварҳои ғарб рӯй ба капитализм роварданд. Бештар даромади асосии кишварҳоро соҳаи тиҷорат хусусан саноат нақши муҳимро дошт ва Акрамполон бештар акнун на балки ба хариду фурӯши масалан маҳсулоти оҳангарӣ, пахт ва дигар, бештар акун ба маҳсулоти матои абрешиму дигар шурӯъ мекунад ва дар ин вақта дар соли 1864 дар минтақаи Осиёи Марказӣ дар як вазъияти сиёсӣ хеле вазвин қарор дошт, хусусан ҳуҷуми Русияи подшоҳӣ ба кишварҳои Бухоро, Хоқан ва Хива сар шуд. Дар ин давра акнун Акрамполон ки як тоҷири муваффақ буд, ҳатто дар ихтиёри худ ба миқдори қариб зиёда аз 2000 сипоҳ дошт. Сипоҳе ки ин сипоҳҳо бештар барои таъмини амният ва оромии корони Акрамполонро таъмин месохтанд. یعنی کارگاه و کارخانه و مالکیتش اونقدر بزرگ بود که 2000 سپاه هم در خدمتش بود و در همین دوره اکنون اکرامپولون بیشتر برای آزاد برای سودا نمودن با کشورهای همون وقت ترکیه، ایران و افغانستان و هندوستان و روسیه اکنون بیشتر مناسبت‌های دیپلماتی و همکاریش را با انگلیه و روسیه سر کرد و بیشتر مناسبت خود را با روسیه پادشاهی وقتی که سر کرد که در این دوره بیشتر نقطه های تجارتی اکرامپولون خصوصا دکان های تجارتیش در قوقند و در فرغانه و بدتر در سال 1867 در تاشکند شروع کرد. اکنون اکرامپولون فهمید که مقصد و هدف آن بیشتر برای رشد دادن ساحه تجارت بود و در نتیجه سفرهای زیادش وی با عالمان و سیاحان مشهوری روس و خارج خصوصا انگلیس اینها رو بیده پیدا کرد. در وقتی در بازارهای محلی دیدن میکرد تاجرای انگلیس و روس بیشتر از مردم محلی برای خریداری نمودن کتاب‌های تاریخی، مصنوعات تاریخی، مصنوعات آهنگری و دیگر حتی ظرف و تنگه ها یعنی سکه ها و دیگرها دید که علاقه میراثی بوی تاریخی ما با پول‌های بسیار هم ناچیز رفته ایستاده است و اولین درک کردن با جمع‌آوری کلکسیای یعنی با جمع‌آوری آثار تاریخی شروع کرد و اولین بار وی در نزد خانه خود با تشکیل نمودن آثارخانه شروع کرد و از سال 1867 تا سال 1891 اکرامپولون در این مدت زیاده از 32,000 سکه جمع کرد. زیاده از 764 مصنوعات گوناگون ارخئولوژی یعنی تاریخی جمع نمود و زیاده از قریب 4000 کتاب‌های معتمدی تاریخی جمع کرد. این دستخط‌ها جمع نمود و در سال 1868 علاقه رسی پادشاهی در شهر تاشکند با ساختمان زواد و فابریکه ها، کارخانه های یعنی صنعتی
ба сохт ташкил намудани китобхонаҳо, осорхонаҳо ва роҳҳои оҳан шурӯъ кард. Ва Акрам Полвон ҳам ки бисёр ҳам як шахси донишманд буд, аз илмҳои дақиқ ва хеле бохабар буд ва аввалин шуда вай аз байни тоҷирони Осиёи Миёна барои рушд додани бозори маҳаллӣ бо тоҷирони рус рақобатро сар кард. Русҳо аллакай мақсад ва ҳадафи аз Осиёи Миёна барои бурдани ашёи хом ва дигар маҳсулоти сарватҳои табиии мо, Акрам Полвон ҳам аввалин шуда аз байни онҳо ба сохтани роҳи парвоз сар кард. бахтовар, яъне фаъолиятҳои ҳамин Акрам Полвон фақат ба тиҷорат хулоса мешуд, яъне ӯ як тоҷир муваффақ буд ё ки дигар бахшҳои илму донишу корҳои дигар мекард? Яъне Акрам Полвон дар баробари тоҷирӣ низ вай ба корҳои бисёр ҳам муҳим ҳам соҳаи илм ҳам анҷом додааст. Вай аввалин шуда барои соҳаи ирригаторӣ, яъне гӯем обёрикунии заминҳо барои сохтани аввалин маротиба каналҳо шурӯъ кард ва ҳатто бо аз тарафи Россияи подшоҳӣ бо медали тиллои миробӣ ҳам қадрдонӣ карда шудааст, ки масалан соли 1894 дар наздикии ҳамин шаҳри Тошканд як канали калоне сохт, ки вай бевосита лоиҳаи ҳамин каналро тартиб дод ва чӣ гуна барои аз худ кардани заминҳо, яъне Акрам Полвон бо русҳо ҳеҷ мушкиле надошт ки ин корҳоро анҷом медод? Мақсад барои он ки дар ҳамаи корҳои тиҷоратию илмиш Акрам Полвон ба Россия хеле озод буд. Вай дар медонед ба ягон нафаре шахсияте зердаст набуд. Вай мустақилона корҳои илмӣ тиҷоратиашро пеш мебурд. Ҳатто бинед ки дар аз соли 1870 то соли 1890 дар пойтахти генерал-губернатори Туркистони вақт шаҳри Тошканд дар тамоми намоишҳои хоҷагии қишлоқ ва саноат Акрам Полвон дар баробари тоҷиро ва муҳандисои рус дар ҳамин намоишгоҳҳо фаъолона иштирок кард ва маҳсулоти саноативу ва ҳунармандии мардумони Осиёи Миёнаро ҳатто маъризи тамошо гузошт. Як чизи аҷибаш ҳамин аст, ки дар соли 1874 Акрам Полвон ба Петербург сафар мекунад ва дар бевосита бо императори Русии подшоҳӣ бо Александри Ду мулоқот мекунад барои озодона тиҷорат намудани худ дар пойтахтҳои муҳими Россия Оренбург, Қазон, Москва, Санкт-Петербург мулоқот мекунад. Аллакай мефаҳманд ки муҳандисои рус бо мақсадҳои сохтани роҳҳои оҳан шурӯъ мекунанд ва аллакай дарк мекунад ва бояд барои пайваст тезтар расонидани маҳсулоти саноатию хӯрокворию дигарҳо ки тавассути штуру аробаҳо ки ба муддатҳои зиёди то 4 то 6 моҳ аллакай сафарҳо дошт, Акрам Полвон аллакай фаҳмид ки барои тезтар барои расидани марказ маҳсулоти яъне гӯем бор, Акрам Полвон аввалин шудааст дар соли 1876 вай ба сохтани аввалин шуда роҳи парвоз сар кард. Аввалин маротиба ба сохтани роҳи парвоз. Ин таҷрибаро Акрам Полвон на балки аз русҳо, аз дигар кишвар, балки вай худай дар соли 1869 ба Англия сафар кард. Хуб, ягон чизе аст ки ина тасдиқ кунад ё ки ин фақат назари шумост? Бинед ки дар соли 1876 намин лоиҳаи сохтаи Акрам Полвон аз каро роҳи парвоз, яъне роҳи оҳан, роҳи оҳане ки ин лоиҳаи парвози сохтаи Акрам Полвон дар 1 соат то 15 то 20 километр ин роҳи парвоз яъне ҳаракат мекард. Ва дигар ин ки ин лоиҳа бояд сохтмони роҳи оҳани Ташкент, Оренбург, Санкт-Петербург бояд анҷом дода мешуд. Лекин ҳамин дар соли 1876 дар анҷумани сеюми шарқшиносони рус ки дар шаҳри Санкт-Петербург баргузор гардидид, дар ин анҷуман 3 нафар аз Осиёи Миёна иштирок кард: Мирзо Абдуллои Бухороӣ, Абдураҳмони Мустаҷир ва Акрам Полвон Аскаров иштирок дошт.
ва дар ҳамин анҷуман Акрамполон иштирок кард ва суханронӣ кард ва гуфт барои Осиёи Миёна сохтмони роҳи оҳан ва тез наздиктар ва осонтар аст, ҳамин роҳа пешниҳод кард. Лекин аз ҷониби ҷамъияти илмии России подшоҳи инҳо аллакай ин лоиҳа, ин пешниҳоди Акрамполон пазируфта нашуд. яъне онҳое ки ҳамеша далелашон ин аст ки мегӯянд русҳо омадан барои мо роҳи оҳан оварданду ин сохтанду он сохтанду ин карданд. бубинед тибқи маълумотҳои таърихӣ ва манбаъҳои дигар ҳам ин ҷо вуҷуд доранд ки ин як нафар тоҷик Акрамполвон ба Англия пештар аз русҳо масалан рафта буд ва ин лоиҳаро овард аз онҷо ва мехост ин лоиҳаро амалӣ кунад ва шояд ин лоиҳа беҳтар аз русҳо буд, вале русҳо нагузаштанд ки як тоҷик чунин як лоиҳаро амалӣ кунад. ва бахтор ин лоиҳа вақте ки муваффақ нашуд, ягон ёддошт, ягон хотире аз худи Акрамполон аст ки сабабашро чӣ мегӯяд ки чаро лоиҳаи роҳи оҳани тоҷикон ҳамун вақт як тоҷик амалӣ нагардид? дар тамоми матбуоти он вақта ва дар ёдномаҳои сайёҳои рус ва муҳаққиқҳои ватанӣ баён мекунанд ки ҳатто Акрамполон дар ёддоштҳои хеш баён мекунад ки инҷо як рақобати асосӣ буд. бештар тамоми дастовардҳои муҳиме ки дар ҳамон вақт амалӣ мешуд бевосита бо пофишории ҳамон вақта намояндаҳои ҳукумати России подшоҳӣ ба Акрамполон каме таъсиргузор шуд ва Акрамполон аз ҳатто дар Русия, дар Санкт-Петербург баъзе аз тиҷорати ӯро маҳдуд ҳам карданд. бо ҳамин Акрамполон муносибатҳояшро каме то андозае наздик накард ва бадтар Акрамполон бештар рӯй ба илм овард, на балки ба тиҷорат. аввалин хизматҳое ки Акрамполон дар рушди илми тоҷик намуд дар 14 июли соли 1876 бо ташаббуси бевоситаи Акрамполон Аскаров дар шаҳри Тошканд аввалин осорхона ташкил ёфт. осорхонае ки ин осорхона на балки бо ташаббус, бо дастгирии намояндаҳои аҳли Русии подшоҳӣ, балки бо ташаббуси бевоситаи Акрамполон Аскаров ин гӯем осорхона ташкил ёфт. ва ғайр аз ин дар соли 1896 дар шаҳри Самарқанд ҳам осорхона ташкил ёфт. дар соли 1899 ҳам дар шаҳри Фарғона осорхонаҳо ташкил ёфт. дар баробари ҳамаи таъсисёбиҳои ин осорхонаҳо саҳми Акрамполон Аскаров хеле калон аст ва ин осорхонаҳо бештар аз ҳисоби ҷамъовариҳои Акрамполон ташкил ёфтанд. яке аз бартарии Акрамполон Аскаров ҳамин аст ки вай рӯй ба омӯзиши ёдгориҳои таърихӣ шурӯъ кард. зеро ба мо маълум аст ки дар натиҷаи ҳуҷумҳои истилогарон ба шаҳру вилоятҳои мо аллакай ёдгориҳо хеле хароб мешуданд ва тоҷирони англис ва рус аз бозорҳо бештар мероси бои мо бо пулҳои ночиз мерафтанд. аллакай Акрамполон фаҳмид ки бештар бояд ёдгориҳои таърихӣ омӯхта шаванд ва англису русҳо ки аллакай ба омӯзиши ёдгориҳои таърихӣ хусусан Григорову, Бартолту дигар олимон шурӯъ карданд. Акрамполон дар баробари ҳамчун тиҷорат вай ба олимони рус ва англис робити илмӣ ва ҳамкорӣ пайдо кард ва дар тамоми ҳафриётҳои бостоншиносӣ хусусан омӯзиши ёдгориҳои таърихӣ Акрамполон хеле фаъолона иштирок дошт. масалан дар соли 1870 дар яке аз ёдгориҳои машҳуре ки имрӯз дар Осиёи марказӣ аст, ин ёдгории Афросиёбӣ ки дар шаҳри Самарқанд воқеъ аст ки зиёда аз масоҳати 218 гектарро дар бар мегирад. аввалин маротиба ҳамин Акрамполон ба омӯзиши ҳамин ёдгории таърихӣ шурӯъ кард ва дар натиҷаи омӯзишҳои зиёд вай дар соли 1885 бо олими рус яъне гӯем Виселовский робитаи илмӣ пайдо кард ва дар тамоми ёдгориҳои ами Афросиёбу дигар шаҳрҳо хеле фаъолона иштирок кард ва бинед ки дар тамоми ёдномаҳои намояндаҳои илмии Русия Акрамполонро ба ҳайси як кишваршинос, як бостоншиноси машҳур низ баён мекунанд. як бартарии Акрамполонро ҳамчун ман сиккашинос мегӯям ки масалан бинед ки дар асри 19 машҳуртарин сиккашиносои машҳуре ки дар Аврупову дар Русия буданд Тизенгаузен, Марков ва дигар Торенбергу дигарҳо Бартолту инҳо бинед ки
вақте соли 1892 аллакай ба ин яке аз сиккашиносии машҳур Тизенгаузен ба Осиёи Миёна меояд, хоҳиш мекунад ки бо коллексияи бои Акрамполон аскару шинос шавад ва дар асоси мактуби генерал-губернатори Туркистон ба Акрамполон баъд иҷозат дода мешавад, на балки вайро мустақилона иҷозат дод барои омӯхтани ҳамин коллексияш, вай дар асоси мактуб ба назди Акрамполон ва баъдтар ба шинос шудан бо сиккаҳо сар кард. Вақте Тизенгаузен мегӯяд ки вай сиккаҳоро ман дидан кардам, ҳайронам мондам ки мегӯяд яке аз бузургтарин осорхонаи Эрмитаж чунин коллексияи бойро надошт. Яъне дар фонди дар ҳамин хазинаи Акрамполон зиёда аз 32,000 сикка буд. Ино куҷо шудан баъд? Баъдтар бинед ки вақте сиккаҳоро дидан кард, Акрамполон ҳар як сиккаҳоро гурӯҳбандӣ кард, давр ба давр даврабандӣ кард ва яке аз сиккаҳои исломия дидан мекунем бо хати куфӣ навишта шуда буд. Вақте дидан мекунад, Тизенгаузен дар хусуси хондани ҳамин рӯи катиба мушкилӣ меорад ва Акрамполон озодона ҳамин рӯи сиккаи хонда зарб ва дар куҷо бо номи кадом амир муайян карда метавад ва Тизенгаузен дар ҳайрон мемонад ки мегӯяд шумо чӣ гуна мегӯяд як сиккаро шумо он қадар тез муайян намудед ва дониши Акрамполон нисбат ба таърих хеле баланд. Хуб баъд ин осорхонаву ин бойгариҳову ин осор илмӣ ин куҷо шуданд мақсад баъдан? Акрамполон бисёр ҳам коллексияи хеле бой дошт. Тамоми коллексияҳош бештар дар осорхонаҳои имрӯз дунё нигоҳ дошта мешаванд. Зеро дар асри 19 аллакай мо чӣ хеле ки медонем шаҳрҳои марказию фарҳангие ки Тошканд, Самарқанд, Бухоро ва дигар ҷоҳо буданд, Акрамполон барои таъсиси осорхонаҳо коллексияҳои худро медошт. Масалан, соли 1891 дар Акрамполон зиёда аз 14,000 сиккаи худро ба осорхонаи Эрмитаж аллакай месупурад. Ба дасти худаш мебарад месупурад? Не, балки вай барои омӯхтан пешниҳод мекунад ва дуюм ҳамин ки дар осорхонаҳои маҳаллӣ ҳам месупорад. Зеро баъд аз вафоти Акрамполон аллакай фарзандони вай Акбархон ва Аскархон мероси падарро вақте осорхона таъсис медиҳанд, баъзе аз ҳамон вақта амалдорову ашрофзодаҳои шаҳри Тошканд ба мероси Акрамполон аллакай таҳдидҳо мекунанду барои азхуд кардан шурӯъ мекунанд. Лекин бо вуҷуди ин имрӯз коллексияи Акрамполон дар осорхонаи Санкт Петербург, дар осорхонаи Лиони Фаронса, дар осорхонаҳои Англия, дар осорхонаи Тошканд ва имрӯз мо тавонистем бар як қисми кӯчаки бойгари яъне коллексияи Акрамполонро мо ҷамъ намудем аз наздикон ва аз пайвандонашон ба яке аз осорхонаи таърихии Тоҷикистон, ба осорхонаи таърихӣ ва кишваршиносии шаҳри Хуҷанд споридем ва имрӯз дар яке аз гӯшаҳои ҳамин осорхона маърази тамошо гузошта шудааст. Бахтор бубинед, шумо гуфтед ки Акрамполон тоҷир буданд, сафарҳои зиёд мекарданд ва ҳам ба илми таърих майл доштанд. Ҳамон даврое ки шумо идора мешуд як давраҳои бисёр печидаи Осиёи Миёна буд ва мавқеи сиёсию иҷтимоии Акрамполон нисбати русҳо, нисбати ҳамон ватанаш чӣ буд? Чӣ дидгоҳе дорад дар хотира дошт дар навиштаҳош? Чӣ мавқеъ доштанд дар он замон? Акрамполон ҳамеша ба ватан, ба мардуми худ меҳру муҳаббат дошт ва Акрамполон кӯшише дошт ки ба пешрафти ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми Осиёи Миёна нақши хеле калон гузошт. Ва бинед ки 3 июни соли 1877 нахустин маротиба дар шаҳри Тошканд ҷамъияти оҳангарон ташкил ёфт ва тамоми оҳангарони чирадастро дар атрофи худ ҷамъ намуд ва ба ин ҷамъият зиёда аз 4600 нафар оҳангар аъзо шуд ва акнун оҳангарон коргарои маҳаллӣ дар шаҳрҳои марказии Осиёи Миёна озодона дар заводу фабрикаҳо кор карданро сар карданд. Ин як. Дуюм, аллакай аз баъзе аз заминҳову ҳатто корхонаҳои худро ихтиёрона ба мардум дод. Озод. Сеюм,
барои чопи китобҳо шурӯъ кард. Ҳатто Акрамполон дар шаҳри Марғилон ва Қӯқан чопхонаҳо дошт, ки бевосита китобҳои гуногун низ чоп мешуданд. Ва ҳатто яке аз бузургтарин олими рус Валидов Акрамполонро бунёдгузори ҳатто китоб дар Осиёи марказӣ медонанд. бунёдгузори тоҷири китоб дар асри 19-20 дар Осиёи марказӣ медонанд. Сеюм ҳамин аст, ки вай бештар барои вазъи сиёсии Осиёи марказӣ бо истилогарон ҳамеша даст боло буд. Ва Акрамполон бинед, ки дар тамоми ҳамон конференсияву анҷуманҳои илмие, ки дар тӯли фаъолияти умри худ буд, вай иштирок дошт. ҳатто бо медалҳои гуногун қадрдонӣ шуд. Ва бинед соли 1887 вай ба Фаронса сафар кард. Ва дар Фаронса дар як намоиши хоҷагии қишлоқ ва саноат иштирок курд ва дар онҷо чанд сикаҳову дигар ваёи таърихиро ба намоиш гузошт ва дар ҳамун ҷо бо забони гӯем фаронсавӣ озод суханронӣ кард ва ҳукумати Фаронса ӯро ба узви ҷамъияти илмии Фаронса қабул намуд. Яъне забони фаронсавиро медонистан? Акрамполон дар баробари забони маҳаллии худ, яъне тоҷикӣ, форсӣ, забони арабӣ, забони англисӣ, забони русӣ, забони фаронсавиро озод медонист. Сабаби омӯхтани забон барои вай барои рушди корҳои тиҷоратишу ва дигар соҳаҳош буд. Ва тамоми он китобҳое ки аз ҷониби дӯстонаш олимон тӯҳфа мешуд, вай аллакай озод хонда, тарҷума карда қайдҳо мекард. Ва як чизи муҳиме ки ман мегӯям, дар соли 1894 аввалин маротиба феҳристи сикаҳои Шарқ китоб навишт. ва ин феҳрист бояд чоп мешуд. дар соли 1895 вақте ки Акрамполон ба кишвари Чехия сафар кард, дар ин вақт ҳамин дастнависи Акрамполон аз ҷониби яке аз фарзандонаш Акбархон ба як олими рус Астраомов дода мешавад, ки шумо падар ҳамин гуфт, ки ҳамин китоб бо китоб шинос шавед ва ба ин як муқаддима нависед. Дар як муддати кӯтоҳ феҳристи тартиб додаи сикаҳои Шарқ китоби Акрамполон ба таъҷилӣ ба осорхонаи Эрмитаж фиристонида мешавад. ва дар соли 1896 ин китоб на балки бо номи Акрамполон чоп мешавад, балки бо номи олимои рус чоп мешавад. ба ин назар астан, албатта ки мегӯянд вақт мо касе набудем, тоҷикон чизе надоштанд. Хуб ин омӯзиш на ба хотири манманӣ, на ба хотири ифтихор, ба хотири шинохти воқеиятҳои худмон аст, ки мо воқеан дар чӣ ҳолате қарор доштем. вақте дар он вақте ки унҷо кашмакашиҳо буд, вазъияти илми тоҷик, бачаҳои ҳамон тоҷико чӣ буд вазъиятшон дар ҳамин Осиё миёнат? Бинед, дар асри 19 ҳамин давлатҳои буданд, Бухорову Қӯқан, инҳо ҳамин доимо дар ҳолати ҷангҳои дохилӣ буданд. Масалан, Амир Насрулло ба шаҳри Сабз 32 маротиба лашкар кашид барои як шаҳр. ба Старавшан, яъне ба маротиба 50 маротиба. Як шаҳрҳое ки дар роҳи асосӣ буданд. бо вуҷуди ин вазъи сиёсии қафомондагӣ ба мардум таъсир доштан, лекин мардум озод рӯй ба илм доштанд. мардум ба ҷангҳову ба вазъи паст будани зиндагӣ не, балки онҳо рӯй ба илм оварданд. аз минтақаҳои мо бузургтарин донишмандон баромаданд. Масалан бинед, ки дар Хуҷанд бузургтарин олими, сайёҳ, ҷуғрофишинос Ҳоҷи Юсуф Мирфаёзов дар асри 19 11 глобус ихтироъ кард. 11 глобус ихтироъ кард. дар Фарғона бузургтарин олим ва кишваршинос Акрамполон Аскаров роҳи оҳанро сохт, яъне поездро сохт, нақшаша лоиҳаша сохт. дар Самарқанд Ҳоҷи Сайдуллои Бухорӣ, яъне аслан Бухорат, вай ба сохтани глобусу харитаҳои картографӣ ҳатто сохт. ва Акрамполон ҳам дар баробари роҳи сохтани оҳан вай аввалин маротиба харитаи картографии шаҳри Тошкандро сохт. асли ҳамин харитаро худи Акрамполон сохтааст. бо
ترتیبی جابجایی خط‌های ببینید همش با خط مادری یعنی فارسی است. بله این خودش ترتیب درست نوشته است و چقدر معین کرده است. ما نه بلکه این اکنون ببینید که اکای دلیر اون خریطه هایی که ما امروز مثلا خریطه کش های روس ها ساختن از این خریطه اکرم پالان کلا فرق میکنن. مثلا ببینید که محله ها و راسته های مهمی هنرمندی و دیگرای تاشکند حتی نادرست نشان داده شده در اون خریطه‌ای که اونجا عالم‌ها زیاد روش کار کردن. لیکن در خریطه یک دستخط ساختگی یک تاجیک درست‌تر خوبتر است از یک خریطه‌ای که مثلا در اون زمان ساختن با دستگاه‌ها و با تکنیکا. بعد همیشه خودمون دستی کم بگیریم، همیشه خودمون دستی کم ببینیم که ما کسی نبودیم چون آگاهی نداریم از تاریخ خودمون. دوم همین است که یکی از حاجی صدیق خواجه‌ای که با نام تاجر کتاب اینا شریکانی که دوستان و همصفان اکرم پالون. دوم در همین دوره ما نباید تمام دستاوردهای علمی تکنیکی و جامعه شناسی ما با مردم غرب دونیم. بزرگترین یک عالم اروپا میگه آموزش تاریخ و فرهنگ شرق امروز باعث جهانیشوی غربیان گردید. تمام بنیادگذاران ساحه علمی دنیا امروز فرزندان فارس یعنی تاجیک هستند. اساسگذار علم کیمیا جابر ابن خیام است. اساسگذار علم الگبرا محمد ابن موسی الخوارزمی با نام اثر مشهورش الجبر و المقابله یعنی معناش حساب کردن. ابوبکر رازی و چند دیگران است که ما امروز دنیای نه بلکه فرزندانی غربیان اداره کرده، امروز فرزندان شرق امروز اداره کرده. یعنی این شخصیت هایی که ما حالا نامبر کردیم وارثان همون نفرانه هستند. یعنی خاموش نشده به در بخارا و سمرقند، یعنی شخصیت ها وجود داشتند بلکه همیشه در حرکت بودند، همیشه در رقابت بودند. خب چرا پنهان موندن اینو از نگاه ما نسل ما؟ اگه دلیر همین چی طوری که من در برنامه‌های گذشته هم گفتم ریشه علم آموزی تلخ است اما میوه آن شیرین است. بهترین کتابخانه ها بهترین بایگانی ها ما امروز در کشور داریم. ما صف عالمان کتابخان مثلا در کتابخانه های مرکزی مثلا کتابخانه ملی، کتابخانه اکادمی علم های تاجیکستان من خیلی کم میبینم عالمان کتابخانه. باور کنید ما خیلی و خیلی کتابخانه بای داریم، فوندهای خیلی زیاد داریم. من بسیار هم خرسند میشم که از با کارکنان کتابخانه اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان که به نهایت با مهر و محبت با یک صداقت با یک خدمت نیک به ما کتاب ها رو دسترس میکنن. سال 1974 علامه باباجان غفوروف به شهر دوشنبه می آیند و در اطراف بینای کتابخانه اکادمیا سیر و گشت میکنن و در نزد همین کتابخانه ایستادن و اکن اپی رانا گفت در خاطرهاشون گفتن که من وقتی که با کار اومده ایستاده بودم در نزد در بینای کتابخانه اکادمیا یک نفر در سر توقی تاجیکی کاستومی رو پوشیده کمتر پایش معیوب بود و من دیدم که باباجان غفوروف. بعد با اون کس خیلی صحبت کردیم گفتم مرحبا با کتابخانه و یک مدتی کوتاه دیرکتور کتابخانه شفچنکو برآمد و دیگر آدمان رسمی. بعد باباجان غفوروف در اطراف با ما ملاقات کرد و بعداً پرزیدنت اکادمی فنهای تاجیکستان محمد آسیمی آمدن و باباجان غفوروف گفتن من در همین بنا از سال 1936 تا سال 1956 در همین بنا من همچون به حیث راهبر حیث کارکنی حزبی کار کردم و بعدتر در آمدن با کارکنان کتابخانه ملاقات واقعی کردن و در استاد محمد آسیمی با یکی از کارکنان کتابخانه گفتن که آن نامگوی کتاب‌هایی که من به شما فرستادم همون کتاب‌ها رو گرفته با اتاق کاری من فرستونید. بعد باباجان گفتن که دومولا آسیمی شما در وقتی اتاق کاریتون با کاری اداره و یا وقتی کتابخانه نمی‌بایید. کتابخانه کاری کتابخانه در کتابخانه است نه در اتاق کاری. یعنی آسیمی استاد باباجان گفتن باید شما آمده در برابر خواننده در همین کتابخانه کتاب خوانید و
баъдан шумо бо аз муҳимтарин ҳамон китобҳои худ шинос мешавед. яъне ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, яъне бинед ки баъд як ҷолиби дигар ҳамин аст ки дар ҳамон вақтҳо дар ҳамин давра сафи китобхонҳои мо хеле зиёд буданд. барои чӣ бинед Акрам Аскаров дар назди хонаи шахсии китобхонаҳо ҳатто ташкил кард. китобхонаҳое ки ва ҳатто мактабҳои русӣ туземни школа мегуфтанд, мактабҳои русӣ ва маҳаллӣ ташкил дод. ҳатто бинед дар таъмин намудани китобҳои дарсӣ ҳатто ба хонандагон нақши хеле калон гузошт. шумо гуфтед ки дар назди амун хонаҳо китобхонаҳо сохтанд дар асри 19. дар асри 19 китобхонаҳо сохтанд то мардум аз ин китобхонаҳои ройгон истифода кунанд. амин дирӯз ба мо як нафар дӯстам ки хеле дӯсташ медорам аз Сан Франсиско як чанд акс фиристоданд ки дар кӯчаҳо дар назди ҳар хона китобхона аст ва китобхонаи ройгон аст. агар шумо мехоҳед аз онҷо китоб мегиред ва аз ин ҷо мехоҳед китоб мебардоред. ин аллакай дар асри 21 аст, вале 200 соли пеш як нафар бо номи Акрам Полвон омадааст ин корро ташкил кардааст ва мо намедонем таърихи худро ки воқеан 200 сол пеш мо доштем аз имрӯз хубтару беҳтар будем. яъне шумо бинед ки китоб муаллими бепул ва беминнат аст ва ҳамин китоб моро ба мақсади олӣ мерасонад. ҳамин китоб аст ки моро ба қуллаҳои баланд мерасонад. мо бе китоб пеш рафта наметонем. бахтор бахш, чаро Акрам Аскаров не Акрам Полвон яъне машҳур шуданд? чаро номи Акрам Полвонро гирифт? бале, асли номаш Акрам аст. соли 1870 ҳамон вақта Акрам Полвон дар як маросими калони Русия дар Тошкент иштирок мекунад ва дар он ҷо гурдони Осиёи Миёна бо паҳлавонони Русияву бо Хоразму Фарғонау дигарҳо қувваозмии гӯштингирӣ буд. варзиш. баъд Акрам Полвон иштирок мекунад. баъд дар вақт дар баробари намояндаҳои бузурги ҳарбии русҳо, Кауфман, генерал Колпаковский, генерал Абрамову дигарҳо иштирок дошт баробари вай. баъд вақте ки сахт мусобиқа баргузор гардид, баъд Кауфман гуфт ки Акрам Полвон одами бузургҷӯсу танӯманд ки бу симои рустамона дошт ва ҳатто дар ҳамин аксҳояшро мо дар бойгониҳои шаҳри Санкт Петербург пайдо намудем. ҳатто як мақолаи мухтасар ҳам бо номи кишваршиноси барҷастаи тоҷик пайдо намудем. манам бинем. ва дар ҳамин мусобиқа Акрам Полвон Кауфман мегӯяд ки шумо ҳам оё қувваи озмоӣ доред? мегӯяд марҳамат. баъд дар сар салла миёнбанд ҷомаъ кашида ба майдон мебурад ва бо яке аз гӯштингирони машҳури рус, номаш аз ёдам баромад, ё Ремпел ё дигар нафареро бо ӯ қувваозмоӣ мекунад ва ӯро шикаст медиҳад ва дар натиҷа ва ба ӯ медали тилло метиҳанд. ва дар ин вақт бо аз соли 1871 дар адабиёти илмӣ номи Акрам Полвонро мегирад ва дар ҳамин вақт Акрам Полвон аллакай баъд як маълумоти дигар аст ки дар ҳамон вақт як тиҷорати падар ки номуваффақӣ ба амал меояд, Акрам Полвон дар армияи худоёрхонам яъне барабанд мезадааст ки бо як чизи танӯмандиш яъне номҳо ва бинед ки имрӯз кишварҳои ҳамсоя яъне кишварҳои туркизабон даъво доранд ки ин фарзанди туркизабон. чаро ҳатто дар китоби дарсӣ масалан кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон дард шудааст ки Ӯзбекистон, Қирғизистон ва дигаро. амина ман суол додам Бахтор бахшиш ки чаро Акрам Полвон дар ҳамин китоби дарсии кишварҳои ҳамсоя ҳамчун турк ҳамчун ӯзбек дард шудааст ва чаро қирғизам мегӯям. бале чаро? бародар медонед мо дар баробари амин омӯхтани манбаъҳои тарихӣ ба кишварҳои ҳамсоя мо ҷавоб ҳам навиштем, мақолаҳо ҳам навиштем. бинед аввалин бор рӯ ба туркӣ гардонидани Акрам Полвон ин Борис Лунин сар кард, баъд Чабров ва чанде дигарон. лекин дар тамоми ёдномаҳо худи Акрам Полвон худашро тоҷик мехонад, сард ҳам мегӯянд. бинед ҳамин мафҳуми сардро дар байни мардуми аҳолии Осиёи Миёна русҳо номгузорӣ карданд
ва ҳатто китобҳо навистанд. Сарти Астромов 3 ҷилд китоб дорад бо номи Сарти. лекин Акрамполон ягон хеле ба миллати ҳам туркизабон нест. вай тоҷик аст. ман ҳамин далелҳое ки дар ҳамин китобҳо дарс шудаастанд. китобҳои асле ки дастхато аст. Акрамполонро худи русҳо тоҷик мегӯянд, на ман. на тоҷик мегӯянд. акнун аз ҳисоби таъриху фарҳанги мо имрӯз таърих сохтанд. яъне ин чизи баҳсам нест. ман ҷавобҳои худамро тавассути матбуот, тавассути маҷаллаҳои илмӣ ҷавоби худро қатъӣ навиштам. ва дар китобҳои дарсӣ масалан таърихи Ӯзбекистон дар синфи 8 ҳатто ӯро турк навиштанд, лекин қобили қабул не. ва бинед ки Акрамполон дар соли вақте ки беморӣ сахт мешад васият мекунад ки манам ба зодгоҳам баред. ин ба зодгоҳам баред. манам ин рӯзномаи туркистанский ведомости ба. ҳатто генерал-губернатори Туркистон генерал Веревский ба сардори уезди Намангон спориш метиҳад ки барои бурдани Акрамполон аз Тошканд ба зодгоҳаш ашт. лекин дар ягон ҷо дар атрофи бас он нафароне ки имрӯз мақолаҳои навиштанд бо ҷавоби сахт мо онҳоро аллакай навиштем, дигар ҷои баҳс кардан гуфтан нест. як рӯз ба китобхонаи амин академияи илмҳо рафтам ва онҷо Бахтоварро дидам, агар ёдатам бошад, ва Бахтовар бо ҳамроҳи 8 нафар намедонам 10 нафар шида буданд ки ҳамашон шаҳрвандони кишвари хориҷӣ буданд, яъне аз Амрикову Канадаву Швейтсарияу Олмону Фаронса буданд. баъд ман ба Бахтовар шӯхӣ кардам ки як тоҷик дар миёни ин қадар олимони кишварҳои мухталиф, ва Бахтовар қисса кардан аз корҳои онҳо ки онҳо ба чӣ кор машғул буданд. тасаввур кунед, онҳое ки ҳарфи маро мешунаванд ва китобхонро мебинанд, шумо бибинед ки онҳо омадан дар Тоҷикистон аз боягониҳо истифода мекунанд, аз дастхатҳо истифода мекунанд ва як корҳоеро меомӯзанд. масалан ҳиҷрати тоҷикон дар соли 45 ва 50 чӣ натиҷа дод, ё масъалаи пиряхҳое ки русо омӯхтанд дар он давра чӣ буд, ё масалан олмониҳое ки омадан дар ин ҷо минбаъд ба чӣ корҳо банд буданд. яъне корҳое ки аз нигоҳи баъзе афроди мо гуфтанаш ва бардоштанаш ва намедонам ташвиқу тарғибаш як кори хандовар метавад, вале он кишварҳое ки қудратманд ҳастанд, ҳарфи аввали дунёро мезананд, олимонашон меянд дар ин гуна боягониҳо соатҳо вақти худро сарф мекунанд ва ин мавзӯъҳоро меомӯзанд. медонед ба хотири чӣ? ба хотире ки дар сиёсатҳо ва тарҳҳои ояндаашон бисёр муваффақ шаванд ва пешрафт кунанд. ва ман хеле хушҳол ҳастам ки худи манам дар бораи Акрамполвон, як тоҷики бо ғурур, як тоҷики донишманд, як тоҷике ки ва ин қадар хидматҳоро дар он давра анҷом додааст гирифтам ва хеле хушҳол ҳастам аз ин ва умедворам ки бинандаи барномаи Китобхон маълумотҳои зиёд гирифта бошад. биёед Бахтовар суҳбатамонро дар ин мавзӯъ хулоса кунем ки билохира натиҷаи ин кору андешаву ҳаракатҳои Акрамполвон дар таърих ба чӣ анҷомид ва ӯ сарнавишти минбаъдаш чӣ шуд? сарнавишти минбаъди ӯ баттан дар бобати Акрамполвон дар солҳои охири умри хеш вай ба зодгоҳ ва дар шаҳри Тошканд бемор мешавад ва баъдан васият мекунад ки маро ба зодгоҳам баред. ва дар зодгоҳи худ, яъне дар деҳаи 8 аз дунё дар мегузарад ва дар мазори 8 саҳоба имрӯз ба хок супорида шуда. яъне қабраш мушаххас аст, маълум аст. лекин бинед ки акаи далер қабри Акрамполвон танҳо мо як чизеро медонем ки дар оромгоҳаш дар ҳамин мазори 8 саҳоба аст. лекин дар солҳои замони советӣ, яъне ҳокимияти советӣ, бисёре аз ёдгориҳои таърихии мо, хусусан мазорҳо, қабристонҳо ва масҷиду мадрасаҳо бисёрашон вайрону валангор шуданд. ҳатто қабри Акрамполвонам вайрон карданд ва ҳоло дар болои он як бинои маишӣ сохтаанд ки имрӯз мо ҳатто дар ин ҷо як ҷои муайяне ки онҷо як рамзи як санг гузоштагием надорем. яъне мо қабри Акрамполвон яъне вайрон гардид. яъне аз мероси ҳамин фард чӣ дорем имрӯз дар Тоҷикистон? имрӯз дар мероси Акрамполвон мо дар айни ҳол бузургтарин ёдномаи Акрамполвон дорем. бо дасти худаш хаттоти кардааст.
که این روزهای نزدیک حتما چاپ میشد. در این کتاب بهترین معلومات های تاریخی در عصر 19 که ما مانده. یکم چگونه سفرهای اکرم پولون به اروپا، دوم هدفهای اکرم پولون در آسیای مرکزی چگونه تجارت نمودند، تجارتی کنانیدن آسیای مرکزی، سوم دوره مهم استیلاگری های روسی پادشاهی در آسیای میانه چگونه جریان گرفت در یادنامه‌های اکرم پولون است. چهارم مناسبت‌های دیپلماتی و همکاری اکرم پولون با عالمان روس و خارج و در خصوصی بنیاد و کارهای اکرم پولون در آسیای مرکزی و در آخر خویش درباره اهل عائله و فرزندان خود معلومات داده است که این کتاب به نهایت مهم است. باید برتری این کتاب نوشته اکرم پولون همین است که از منبع‌های مثلا نوشته اثرهای روس و محلی های ما تماما فرق دارد. دویمش همین است که بزرگترین کاری که اکرم پولون امروز ما در زادگاهش در تاشکند دیگر جاها مثلا سال 1866 در زادگاهش بزرگترین مسجد سفید رو ساخت. امروز هست بسیار مشهور است. این همچون یک یادگاری تاریخی و فرهنگی ما. در قوقم مدرسه ساخته است، در تاشکند چند زواد و فابریکه هایی که ساخته است، حتی مقبره های بزرگ را حتی تامین نموده است. خصوصا چنین در بایگان جمع‌آوری های اکرم پولون امروز در آثارخانه تاریخی و کشورشناسی شهر خوجند واقع است که امروز عالمان ما میتوانند با آموزش حتی در دنیا در آثارخانه های دنیا وجود دارد. امروز ببینید همین لایحه پرواز ساخته اکرم پولون در امریکا است. من لایحه اونجا حفظ میشه. در همونجا حفظ میشه. ما میتوانیم هر چیزی که برای تماشابین، برای خواننده تماشابین برنامه کتابخوان گفتیم، ما هیچ چیز را از پیش خود نگفتیم. ما فقط و فقط توسط تنها منبع‌های معتمدی که در زمان زنده بودن اکرم پولون اسکروف و بعدتر کارهای تحقیقات علمی عالمان را ما پیشکشی خوانندگان تماشابینان نمودیم و بنده در اطراف اکرم پولون اسکروف حیات و زندگی و فعالیت زیاده از 16 مقاله علمی و عمومی چاپ نمودم و امروز دسترس خوانندگان است و بنده نیت دارد که این سال آینده یک جشن 190 سالگی اکرم پولون در بعضی سال 1833 است، در بعضی منبع سال 1834. بنده نیت دارد که در سال آینده با جشن 190 سالگی اکرم پولون دو کتاب با چاپ میکنم. یکی یادنامه اکرم پولون، دوم کتاب با نام کشورشناسی برجسته تاجیک اکرم پولون اسکروف چاپ میشد. و برنامه کتابخوان ما میتونیم که از کتاب‌های به نزدیکی چاپ شد این کتابی در مؤسسه دولتی علمی و پژوهشگاه علمی مؤسسه دولتی علمی همین مرکز کمال خوجندی با نام بنیادگذار نشر کتاب که حاجی صدیق خواجه خوجندی که زیاده از 400 کتاب‌های نادر را در همون زمان خویش دارد. این با نام بسیار تاجر کتاب هم مشهور است که میتونه این کتاب را در نقطه‌های فروش کتاب دسترس کنند. چقدر همین آدم موفق شده در خرید و فروش کتاب چاپ کنی، چقدر کتابخانه‌ها تشکیل کرد. و اینجا کتاب دیگری به نزدیکی چاپ نموده استاد نور محمد امیرشاهی با نام دانشنامه مختصر بزرگان فارس و تاجیک در عصرهای هفت. خیلی کتاب مهم است، بهترین کتاب معتمد است و میتونند که کتاب اکادمیک عبدالغنی میرزایف با نام احمدی دانش بسیار هم مثلا و در اینجا دیگر صدها کتاب هستند که ما میتونیم. و در آخر من میخوام با شما حکای دلیر یک کتابی تازه نشریه که استاد شادی شاکرزاده اثر رومن رولان زندگی تولستوی که از فارسی با کریلی برگرد چاپ نبودن با شما همین کتاب رو معرفی میکنیم. تشکر زیاد بختیار، بار دیگر خوش آمدید و با فکرم در بایگانی الکی برنامه کتابخوان صدها کتاب بهترین جمع شده است و یه روز شاید این کتاب رو با بهترین بیننده های این برنامه ما هم تحفه کرده باشیم. بار دیگر با برنامه خوش اومدید و دعوت من از بیننده برنامه کتابخوان این است که هرچی بیشتر آگاهی خود رو بالا ببریم و خود رو بشناسیم، تاریخ واقعی خود رو بدانیم و از تاریخ ها و حرف های دروغین دست بکشیم و آنگاه ما یک ملت قوی، یک ملت پیشرفته میشیم. هر چقدر آگاهی های ما، هر چقدر
шинохти мо дар заминаҳои илмӣ боло рафт, мо ҳамон қадар милитар мешавем, ҳамон қадар ҳувиятамон боло меравад ва ҳамон қадар ҳушёру бедортару огоҳтар мешавем. Ва ҳадафи барномаи китобхонам дар ҳамин аст ки ин гуна барномаҳои таърихиро, ин гуна силсила барномаҳои таърихиро дар бахшҳои таърих, маориф, илм ва илмҳои муосир ва дигар мавзӯъҳо то чени тавон имкониятамон идома бидиҳем. Ин барномаи китобхон буд. То барномаҳои оянда дар ҳифзу паноҳи худо бошед. Худо ёру ёваратон.